ана вақти ҳаворо меҷӯшанд хеле ҳарчошам меқипанд ғиж мекунад ёки мисол дастонам тенхай хеле маро бубахш исматҷон шумо гов ҷӯшидан метонед бале гов чандта чӯчака чиам хеле дура чорта чорта ҳам ба фикр ман шашта дора чорта дора чорта ана вақти ҳаворо меҷӯшанд хеле ҳарчошам меқипанд ғиж мекунад ёки мисол якта не хеле меҷӯшам дуташ аввал меҷӯшӣ баъд бо дутаи дигаша меҷӯшӣ вақти ҳамун ҷӯшидан хеле ниқоб мекунӣ очки мемонӣ ман ҳамеша намедонам бифаҳмам мегӯям чӣ хеле ҳамун ҳичи ҳами хеле бичина мерай сатила мегири датаи ҳамун аз сатила пешак мешӯ ёки ношута мони баъд не сатила чақа мегардонӣ чақаро чӣ мегӯянд овгардон мекунӣ дар тагиш мемонӣ баъд ду чотша мегирӣ ҳами хеле ихе вақти хеле мешӯ собут ҳамҷа пур мешавам вай чанд қад дошта бошам хай агар гусалаш майда боша кам меҷӯшӣ шакли гусалаш бихӯра шиша калон шава агар гусалаш калон боша бисёр меҷӯшиш дидем савол анам хеле буд анам хеле ответша гирифтем инам хеле да ана короче боз савол дорам ягон бор дар мотосикл шиштагӣ мотосикл бензин мехӯра ё хе солярка рости гап намедонам дар эрон қатъи шавҳарам дар кӯчаҳош баъзе вақт тамошо мерафтем ба ҳамон мотосикл мерафтем ҳамин ростига ман ҳам намедонам ба бензин боша ба газ боша ё ба солярка боша ман ҳамира гуфтам ашо пурсам шиштагӣ ана гуфтем ки ҳо ба ман гуфтам бихон ки бифаҳмам ҳамин бензин қадар боша газ қадар боша хай ягон кас медонад дар комментария бинависанд ки ҳамин мотосикл ба газа ё ки ба бензине ба солярка ҳатман дар комментария бинависем мо хеле хурсанд мешем боз савол дорем ягон бор носкитон даридагия ё ки не дар киҷо дар фархор ана баъд ҳам носкиро партофтагия ё хай не момам духтагиаша ранги ман шумо ҳозир камтарак роли ягон кинора рӯпарӯи ман ихе мисол гап занем ёки ягон ишора қати ягон чихати ягон рола бозӣ кунем камтарак ихе бисёре камтарак бошад просто мисол ине ихе местен ё ине ихе местен ине ихе местен мисол синема ма бифаҳмда ҳами ку шумо актёри чӣ хеле биё рафт мисол дар бораи чӣ боша охир любой чи просто актёри шуморо як бор камтаракша чиканда бинам ман ҳозир актёри кардам метавонам ҳозир шумо аввал бигем ба ман айхиватш мекунам дар як кинои тарбиявӣ бозӣ кардагӣ будам аймо як порчаи ҳамон бикунам меша дастонам тенхай рафтем исматҷон маро бубахш ки ба ту дурӯғ гуфтам ки ба хонаи модарам рафтам як зане ба ман занг зад гуфт шавҳарат бо ман робита дорад ман дар ӯ ҳолат намедонистам чӣ кор кунам маро бубахш исматҷон ташаккури зиёд ман қариб ман гира кунам хеле хуб хеле беҳтарин хайне диде ана короче роли актёра метонистаем ина мисол гап дар ҳамин любой ҷо мисол гап ҳамин мисол қади хай менеҷер гап занем ягон кинои беҳтарин боша маслиҳат кунем марҳамат актёра тайпа тайёра любой ҳамин актёрида мисол гап иштирок мекунам якм гапи маслиҳат кунем қади хай менеҷераш немхелда мегзарем ба саволҳо савол чунин ҳаста боз савол дорам шумо ягон бор авқот кардагем ёки авқот карда метонем бале ана мисол ай ҳамаи авқотҳоро метонем ёки 80% 50% ша метонем ҳамаи авқотҳоро метонам хайна мисол гап
چرا میتونین هوز می اوقات میگم با فکر که وایرا نتونین نام اوقات نام پلو میتونم چقدر تیخه نام پلو در مثال اگر اینا گروخ شوربا ناس شوربا کنی وقتی اوقات تیار میکنی نانی قوقا میگیری درین ما دگ ما هم خیلی میکنیم نام پلو نانی قوقا میگیریم گوشت کارتوشکاشا مثال میگیریم ادلنی یا که کارتوشکاشا میگیریم ادلنی اگر گوشت هم نداشته باشه نانا درینش ریزه میکنیم کمتر دم میتیم بعد نان که ملایم شید بعد میبرداریم بعد ابولش گوشت کارتوشکاشا میمونیم ما هم خیلی میکنیم خیلی خوب خیلی خوب میدی میدونم انا کارچی خیلی زوره اگر هم خیلی اوقاتو بخوریم بز بالا میشین خیلی بقوار میشین بچ خیلی مستحکم هیشور میشین میم خیلی انا با سوال یکم بار دخر شیشتگی فقط چسنا آوا بخار او میکشیدیم در فرخور تماشا انا کارچی فهمو این سوال خیلی بهترین مخولشی سوال بود چون هسته با سوال دارم ای همون سرودایی که مخول تای همون سرودایی که مثلا همون شما خوندگین همون سرودایی که مثلا کم تا باشون مخول اوج تاثیر کرده چه کردگی ای همون کم تا پرچک شد یک میخوندی ما راحت میکردیم مرحمت بخون خوندن نگو کم تا مثلا نمیتونم وزیدنی ممی نمیخواه بیست نمیخواه بخون نه اوست شیرینه ایره بی اوست شیرینه مثل خیلی بخون مثل مخلصه بینه خیلی روحات وزی من گریپم نمیتونم خوندن خیلی گریپ بودن خیلی متاسفانه خیلی در برنامه آینده خیلی میخوام پس اینم خیلی گپو همون لایک اگر که زدگی نباشین همون لایک بگم بقلاجون بزنین که ساوس شد این خیلی یک تا بقلا پونش خیلی خرسان میشم میام خیلی گپو میشه خیلی دوستان عزیز تو ویدیو آینده خیلی